clear to te Carter thotan ni chi bai le vek kule Carliam ta Cartop lama football ma inel na nei chun zom ani ya chung te chungai thlaka clear ho na hun in nei donang o tun trum chu boltan nan Manchester United atangin tran don taila a thau me Manchester United hian season kalmek an man that lo an chun zoma an king pui Brentford chu Premier League ka neve zoima se Cartopa in khela an tlom le ta an king pui mol ne tu West Ham United laka goal khatin an tlom London Stadium a in khel mu nom taka hian mol ne tu West Ham lam hian goal shot tum som pani an nei ya United lam hian in khel chung zoin goal shot tum som pariat an nei ve boka in khel pumpui thlerin United lam an thazoka goal khung konga ero mol nei tu Hammers lam an van nei ta thung an ne soito angin West Ham United hi Tottenham Hotspur laka mol pho lim an ni ya United team lam hi Brentford nea phur lim an ni thonga ma se in khel an trana team pani te an in khel tok ang reng hle first half bi ka United lam an hlom zoka an hun tha nei ang te an bopel zau zawa garna chon a hun tha nei truminga mozat a hla bok first half a hian in Norton Vioma se golut lavin an in tha thena second half a ero goal thum kan muta thung ani second half a hian an in Norton zak no minute som sari palina goal kan muta dening sa siam sak thatak atangin West Ham United in Leeds United tanga an senglo Somerville chon ma an shroina goal a khonga United team an nging le amai ro chu United van neina ron thlen turin zirze siam sak atangin an midfielder poimo Brazil midfielder Casemiro chon an sipur sud na goal thatakin aron tauluta hemi no hian team pani te in Norton zakin hun top don naya West Ham United lamin penalty an lo chuaka penalty an lo chuana hian soizui atitam khop maya in khela zo nu thleng poi soizui ti tam tu ani zui ta anni penalty hi West Ham United tan an captain Jarrod Bowen chon thatakin achui luta hemi no hian goal dang kan mubel talawa beisei lo zok West Ham United hian goal khatin hne nan changa Tottenham Hotspur laka mol phau zo chi ma se United laka hian anin siam thanga la point hum lutak an lo chuak zuita anne ti hian West Ham United hi khelko point som pakhat nen United chu le pelin som pathum na anin suan chawa United lam ero khelko point som pakhat nen som palina an chuk thata thung anne champion lam ain relegation an nai to zok tinani chu ti hian Manchester United hian base an phak lo chun zom ta zel maya tun nai an game khel nung pakwa tum khat chau an chakta anne in khel danga he inel na champion lai Manchester City an chak shrama an khing pui an mikwal kai thar team Southampton chu sikhat fain an ne Etihad Stadium a in khela hian mol nei tu City lam hian goal shot tum som ni pani te meu mai an neya mikhwal team Southampton lam hian goal shot tum nga an nei ve boka in khel pum pui thlerin City lam an thazoka aphu zokin an phu ngein point hum an lo chok te po ati thei omme he in khela hen goal a lut ma khop maya in khel tanga minute nga na leka tun naya che thai me mai Matthews Nunes sa siam sak atangin Premier League bi ka goal khung thei ri lo tak mai Erling Haaland chon ma an shroina goal aron khunga hemi no hian City lam hian hun tha nei le nual ma se goal dang ero alu bel talawa City lam hian Erling Haaland a goal khung mang hian point hum an lo chuak zuita anne ti hian Manchester City hi table thar bera khelko point som ni pathum nen achung bera anin suan chhaule ta avan doi zo tang Southampton lam ero khelko point khat nen among bera anum zui ve zel bok in khel danga Chelsea point hum an lo chuaka an kheng pui an mikhol Newcastle United chu goal khatin an ne Stamford Bridge sa in khela hen mol nei tu Chelsea hen goal shot tum som basari an neya mikhol team Newcastle United hen goal shot tum som pakhat an nei ve boka in khel a hmunom ang reng khop maya ball position apo anin tuk tlang ang reng hle he in khela hen goal kan humai lova in khel tanga minute rukna leka goal kan munga la amai ro chu he goal hi pom sak ani talo thung
hemi nu hian team panite anin norton zela minute som pariat na goal mara ball pass thata ka train Pedro Neto chuan mual veilam sira train ball a khalluta Nicholas Jackson atan thatakin ada phaya chang tu nei lo Nicholas Jackson hian goal a chantirin minute som pariat naleka Chelsea hian sikhat fain ma an throi hemi nu hian team panite anin norton zaka Chelsea an van doi ve ta thunga minute som thum pani na antar nung te che chual nang chingin Lewis Hall a siam sak thatak atrain Alexander Isak chuan an sipur sud na goal thatakin aron chui lut ve leya first half a goal dang lu bel lovin team panite goal khat ve ve in pe in an trin second half an tran chautin minute somli pasarina Romeo Lavia siam sak thatak atrain goal mar chuan moi tak main ma an throina goal aron khunga English forward hian season kalmek aman that achun zom ta zel anne hemi nu yan team panite in norton zakin goal po kan mu belle teu thin khop maya ma se hemi bakero goal dang alu bel talava Chelsea lam hianin Jackson le Palmer te goal khung mang hian goal ni goal khatin Newcastle United thi an ne zuita anne tihian table tharbera Chelsea hi khelkua point som pasarinen pangana anom zui zela Newcastle United ero khelkua point som paninen som panina anom zui ve zel boka an game khel nu nong panga chakni mel mulavin an kalta anni kartop in khel ngai ven lobera club lian pani champion tum Arsenal le Liverpool te in machona chakjok anom lova team pani te hi goal ni ve ve in pe in anin ne tok Emirates Stadium a in khela hian team pani te anin khel tok ang reng khop maya Gunners sam hian goal sat tum kwa an neya Liverpool lam po hian goal sat tum kwa an nei ve bok in khel pum pui thlerin Liverpool lam an chung nung theta anin khel tok viau ang reng thung hle he in khela hian goal kan muma khop maya minute som empo aral ma minute kwa na leka ben hoita siam sak atrain bukayo saka chon moi tak mayin Arsenal tan ma an throina goal aron khunga liam wanga achol ren ron nu aron comeback na goal aron khung zui ngalta anni hemi nu hian goal kan mu bel mai lova ma se Liverpool team van nei vele ta thungin minute som pariat na Luis Diaz a siam sak atangin Netherlands defender thaset mai Liverpool captain ni bok Virgil van Dijk chon an sipur sud na goal aron khunga first half bika goal dang alu bel to don lo ni te point alang man ma se first half an trin ma shet minute somli pathum na Declan Rice a siam sak atangin Spain team midfielder transfer kongka kharta ka Arsenalina an senglo tak Mikel Merino chuan ma an throina goal thatakin aron khunga first half bika Arsenal hian goal ni goal khatin ma an throya first half bik chu an trin zuita anne second half a team panite in Norton a hmunoma Liverpool in an sipur sud ngai tumin an nor na khop maya an thora po an sengle tange nge ya minute somriat pakhat na Darwin Nunes a siam sak atrain Mohamed Salah chuan Liverpool sipur sud na goal aron khunga tihian Mohamed Salah hian Arsenal team hi season riat chung amachon towa an laka goal a khung ta zia bok anne hemi nu hian in goal dang kan mu belle teu khop maya hun top don naya Arsenal lam hian goal an khunga ma se hei hi handball awanga pomsak an ni talo thunga hun top zui ngal deuh mayin team pani te hi goal ni ve ve in pe in anin ne toka point khata an lung oi thiam angai zuita anne tihian table tharbera Liverpool hi khelkwa point som ni pahni nen achung bera train pahni na an chukla Arsenal lampo khelkwa point som pariat nen pathum na anom zui ve zel bok English Premier League kartopa in khel danga kaithar team Leicester City chu an mikhol team Nottingham Forest laka goal thum goal khatin avan doi zoka an tanga season kalmeka chethei mai Brentford chon an khingpui an mikhol Ipswich Town chu goal thuma ne ve bokin Aston Villa le Bournemouth te goal khat ve ve in pe in anin ne toka Everton le Fulham te po goal khat ve ve in pe ya in ne to bokin Crystal Palace sun mateta goal khat khung mangin an khingpui an mikhwal Tottenham Hotspur chu sikhat fain an lo ne ve bok Spanish La Liga lama lut chho vele don taila
Spain Roma club lian pahnih Barcelona le Real Madrid El Clasico tinani chu match zani somnga pariatna official match b ka khel ania kar topin khel mudam taka hian base lo result te po kan ti thein arinoma Barca tantu te tan base result te po ani thei don la yin atam zo ngai dane ro base lo result kan mu ku ati theom me he in khela hian in mikhwal team Barcelona lamin angam angreng khop maya mol nei to Real Madrid hi silifai ngotin ansop Santiago Bernabeu in khela hian mol nei to Real Madrid heng goal shot tum kwa an neya mikhwal team Barcelona lam heng goal shot tum som panga an nei thunga in khel pumpui thira po Real Madrid hian angam lo angreng khop maya ball position le in pass de konga po Barca lam an chung nung tluan zak an ni he in khela hian first half team pahnih te in norton a hmudama Real Madrid an hlom zok te po ati thein arinoma Ballon d'Or dong mai turangai Vinicius Junior an base a phak lo khop maya mun le muna thel anga angreng khop mai chutiang bokin Kylian Mbappe point a hun tha nei a bopel ve boka first half b ka chun goal lut lovin an trina second half airo Barcelona lamin an zedik tak an chua Barcelona tan minute songa palina Casado siam sak a train police forward Robert Lewandowski chon ma an hruaina goal aron khunga goal alu nu reivak lo minute songa parukna balde siam sak a tongin Robert Lewandowski chon hein khela a goal ni na le Real Madrid laka seni fai ma an hruaina goal a khung zui le bok hemi nu ai ro goal dang kan mubel mai lova Real Madrid hian an sepor su then tumin an nor na khop maya amai ro chu an nor lo te ro tuarin minute som sari pasari na Brazil forward Rafinha siam sak atongin Spanish forward kumno pang takle rol tharma ba keng tak nei ni bok Lamine Yamal chuanin an goal thumna aron khung zui leya Real Madrid ta ti thei om talo ani ber mai Barca hian an la du tok lova an mel ma Real Madrid laka silifai ma an hruaina goal ni turin Inigo Martinez a siam sak atangin minute somriat palina Rafinha chun goal aron khung ve leya goal dang ero lubel zui talavin Barca hian mol nei tu Real Madrid hi an mola ngei hian silifai in an sopa point hum an lo chuak zui ta ani ti hian table thar bera nena chang team Barcelona hi Kelsom pakhata point som thum nen achung bera anom zui zela Real Madrid ero point som ni pali nen pahni na anom zui ve zela team pahni te in thlau na hi khel in zata point riat lai ani zui ta ani El Clasico big hi han sei zui le taila El Clasico anin machon masak ber hi kumsa han zakwa pahni kha ani ya khami tuma khan Barca hian goal thum goal khatin ne nan changa anin machon no ber hi tun match kha ani ya Barca an chak zui le ta ani chuti rualin anin machon to rang ranga hian Real Madrid an chak ngun ta zoka tumza panga an chaka in sobna na saber po Real Madrid chan ne bokin 11-1 in kumsang han zako somli pathum khan an lo ne to ani ariko ta hi chuanin Real Madrid an tha zoka tun nai chawa po Real hian an ngam angreng khop maya kumsang ni somni pani tang khan in Barcelona hi an lo ne chhawngar ngara tuna ero Barca lam anding chungnung ve ta thung ani in khela zo nu Carlo Ancelotti chuan Barcelona in silifaya min ne nung ber kha chuan UEFA Champions League le La Liga no moi kan choitin a sei vele zau maya kumsang ni somni pani khan he tiang hi alo thleng towa kumina hian Ancelotti hian atile thei kan ringam le nge ni ya Barca lam hian champion no moi an choi ve to kan rin le in khel danga Diego Simeone nauten an che thatlo an chun zom vele boka UEFA Champions League ka an mol phau no yen ni zana an game khela an king pui mol nei to Real Betis laka sikhat fain an tlom non le he in khela hian Real Betis an ngam hrim hrima goal shot in khel chung zoin tum som ni pali te me umai an neya Atletico Madrid heng goal shot tum som chau an nei thung he in khela golom chon hi minute li na leka Atletico Madrid player Jose Maria Gimenez an anlama atilo pal aniya hemi baki goal dang alud lava Betis nam hian point thum lo chuanan an mang tangkai zuita anne ti hian Real Betis khel som pakhata point som parian nen panga na anin suan chawa
Atletico Madrid tero point som ni nen palina anom zui ve zel bok Italian Serie lama kartopa inkhel boruak tang tak maya champion tum team patni Inter Milan le Juventus te in machuna chakjok anom lava goal riat luna inkhel monam taka hian team patni te hi goalie ve in pe in anin ne tok he inkhela hian atira train goal alu deuh mal maya Inter Milan hian goal shot tum som pariat an neya Old Lady lam hian goal shot tum som an nei ve bok inkhel boruak tang tak chu ani chiang khop mai goal po kan huma a inkhel tran minute som panga naleka Inter Milan in penalty an hlo chuaka penalty hi Polish midfielder Zelensky chun gola achan tira sikhat fain ma an shroi mairo an shroi rei lutuk lova minute som ni na Weston McKennie siam sak atangin Dusan Vlahovic chuan Old Lady tana an sepur sud na goal aron khunga he goal lo na hian Weston McKennie chu a selfish lo ang reng khop maya fak zui tu po an tam pha hle he minu hian goal dang ero alu bel lok lova Juventus lamin ma shroi masave tange nge yin minute somni parukna kon kai kaw siam sak atang Timothy we chuanin ma an shroi na goal aron khunga Juventus sian goal ni goal khatin ma an shroi ve thung ma se anni lampo hian ma an shroi rei big lo minute som thum panga na Mkhitaryan chon Marcus Thuram siam sak thatak atangin goal moi big tak mai aron khonga an sepor so tin goal ni ve ani zuita anne goal lu nu rei vak lo minute som thum pasarina goal kan mu bel leya Inter Milan in penalty lo chuakin penalty hi Zelensky chon goal a chantirin he in khela a goal ni na le goal thum goal nia atim ma a shroi puina ani chi ha first half a goal dang alu bel zuilo bok second half a team pani te anin Norton zela minute songa pathumna Denzel Dumfries chon goal thabik ron khungin Inter Milan in goal nin ma an shroya olsam takin an chakdon ni te point alang man Mase Juventus in tlo mai antum big lova Norzi Vezel in Weston McKennie siam sak atang bokin Kenan Yildiz minute som sari pakhatna an sipur aron su thena hun top marshet minute som riat pani na Kenan Yildiz he in khela a goal ni na le goal li ve in pe anin ne tok na goal aron khung zui leya goal dang lu bel zui talvin team pani te point khata an lung oi thiam angai zui ta anne tihian Inter Milan he khelkwa point som pariat nen pahni na anom zui zela Juventus po khelkwa point som pasari nen pathum na anom zui ve zela mashroi tu Napoli nen anin thlauna athui ta zela Napoli lamero an chak ta thung anne inkhel danga Fiorentina point olsam takin nenan changa an khingpui an mikhwal Roma chu goal nga goal khat meu main an sop he inkhela hin Fiorentina tan moisekin chon goal ni akhunga Lucas Beltran le Boveten goal khat ve an khunga Methamelson an lama atilut palbok Roma team tana golom chon hi manu ko ne goal khung aneya Maria Hermoso 2 minutes samruk panga na red card ma no chu ani ve bok Methamelsi avan do yang reng khop maya Roma team in answer zui do lo awangin sel tu po antama ton season a alain lan manglova ain lan chuna an lama atilut pal zui tabok ane German Bundesliga lama he nel na champion lai Bayer Leverkusen an chak zolova an king pui mol ni to Werder Bremen nen goal ni ve in pein anin ne tok he in khela hin Leverkusen hian goal shot tum som pali an neya Werder lam hian goal shot tum som pathum an nei ve boka in khel a hmunom ang reng hle he in khela hi minute som thumna Leverkusen tan Victor Boniface chon ma an throi na goal aron khunga first half a goal dang alu bel tolo second half minute som sari palina Dukas chon Werder tan an sipur aron suta goal alu no minute som sari pasarina Felix chon an lama atilut pala Leverkusen in ma an shroi le ma se hun top ma shet minute som kwana Smith chon Werder tan an sipur aron sut ve leya goal dang lu bel 11 point khata anung oi thiam angai zuita anni tihian champion lai Leverkusen hi point som panganen pathum na anom zui zela Werder Bremen lampo point som paninen pakwana anom zui ve zel bok
Bayern Munich lam eroin olsam takin hnenan changthunga an khingpui mol nei tu bochum chu singa fai ngotin harsalu tuklovin an hne hein khela hen goal alut ma khop maya minute som paruk na leka free kick atangin moi takin Michael Olise chon ma an hruaina goal aron chui luta minute som ni paruk na Joshua Kimika free kick chui thatak atangin Jamal Musiala chon an goal ni na thatakin atau luta first half a goal dang alubel talo thung second half minute somnga pasarina Jamal Musiala ball pek thatak atangin Harry Kane chon an goal thumna aron khung leya Bayern hen du tok mai lovin minute samruk panga na mual ding lam sir train Leroy Sané chon ball nal tak main a throi luta silify ma an throina goal a chui luta anne Bayern hen du tok mai tange an na ti chuang lova minute samsari pakhatna Alphonso Davies a siam sak atangin Kingsley Coman chon goal aron khung bel veleya siringa fa hian hne changin point home an hlo chuak zuita anni tihian Bayern Munich hi khel riata point somni nen achung bera anom zui zela bochum lamero point khatnen among bera anom zui ve zel bok Borussia Dortmund ero anchak zolo thunga an khingpui mol nei tu Augsburg laka goal ni goal khatin an tlom hein khela hin Augsburg team tan Morrison goal ni akhunga Dortmund tana golom chon hi Daniel Malena goal khung ani ve bok tihian Dortmund hi point som pathum nen pasarina anom zui zela Augsburg lampo point som nen som patnina anom zui ve zel bok Teibula patnina RB Leipzig point hum an hlo chuaka Bayern Munich bertu Leipzig hian an khingpui an mikhwal Freiburg chu goal thum goal khatin an hne hein khela hian in Freiburg team tan risud ho an chon goal khat khungma se RB Leipzig tan Orban Let's hurry le Lois Openda ten goal an khunga point home an hlo chuak zuita anni tihian RB Leipzig hi khel riata point somni nen pahni na anom zui zela mashroi tu Bayern nen an point nei zat ai nang chia ta anni Freiburg lamero point som panga nen panga na anom zui ve zel bok French League 1 lama nizana in khel borok tang taka champion tum team pahni Marseille le Paris Saint-Germain te in machona Paris Saint-Germain in point home an lo chuaka mol nei tu Marseille hi harsalu tuklavin sithum fa in an hne hein khela hian PSG hang goal shot tum som pakwa an neya Marseille hang goal shot tunga ba an nei lo an ne hein khela he minute sarina John Neveson Paris Saint-Germain tanama an thruina goal akhunga minute somni na Marseille player Harit Suret kat mang no chu ania hei hi antuar zui ta hle minute somni pakwana Marseille player Leandro chon anlama atilut palla PSG hen Sydney fain ma an throya farsa fun top market minute somli na Bradley Barcola chon goal akhung belleya PSG hen harsalu tuklo hian sithum fa hian hnenan changa point hum an hlo chuak zuita anni tihian PSG hi khelkua point somni pathum nen achung bera an oma an hnoya Monaco in point humin an sang fala Marcel lampo khelkua point som pasari nen pathumna an lo omzui ve zen bok ole hatisin hatun tumatan choni mai se clear to te ka channel min ngai lut sakai chunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe lam han tan min han lak pui le ula naktu ka hunte au mani chuan thungai nom tak te nen in mule theu te po kan tum le don ne